Avuxeni mxewetani amukela ka Conspicuous TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. Ayitlangi na genge, ayitlangi na genge. Okay, loko mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe enkabe ngo subscribe ngara nga ta fika mbyaka ku swara sukani ya subscribe n'wina and then jumani shako jenalani mara mga dlayani poranani mara mga dlayani nahlanga sona mhlana ka vulanyana makanyana n'wana ya simple simple mara it's like votala swandla me nga siza mi teka na nhlokweni between Shoma Jozi na Benny ayengezela ka siva ku relationship yi kahle relationship ya ku ayiri kahle mara sweswi na loko ri ya ri ko a ya ri kahle Shoma Jozi na Benny ava endla risimu xikan'we risimu ra kona ya Shoma Jozi Benny Mayengani a fanele a ri ko ka risimu leriya swi komba ku a ri na verse ka risimu leriya mara lexi mi nga ta xitwa sweswi ko va voice ya Benny ka background ka and then xin'wana xa kola nghena ko fiti kwini hi lava ku DJ kasi wa tima risimu loko i risimu ra Shoma Jozi hi lava mi nga ta twa Benny ko ntsena kwalani na credits va yi kumanga ka that song. So loko kumbexana u tshika ni vule swin'wana ku relationship a yi kahle between Benny na Shoma Jozi, it's not like hi ringeta ku lava ku va holovisa already va holovile vo vambirhi loko a va plan ku endla risimu xikan'we swi helele kwini va mi nga tivutsi swi helele kwini swi helele moyeni a ku na lava lwisiwaka loko va holovile unless loko ri va lunghise timhaka ta vona. Lexi ni ya bula hi Shoma Jozi na vona bula hi Shoma Jozi namuntlha Shoma Jozi xi khome game song hela ku dyiwa laha ka xona la swandleni swa xona wani vula so artist yin'wana ka Vatsonga wa navela ku tikuma a nga tirha na Shoma Jozi. Why artist yin'wana yi navela ku nga tikuma kha yi tirha na Shoma Jozi? Number 1 fane xi teka na nhlokweni Shoma Jozi loko xi fika ka game xi fike xi ya national ku tsika ka national xi ku international before xi nghenelela ngopfu ka Vatsonga. It's like already se genge leyin'wana ya tinxaka letin'wana a yi cina Shoma Jozi tsakile. So sweswiwa ku na COVID-19 lockdown na milawu ya yoho international travels ti benwini there and there and show ngopfu sweswi ku nga ti pfuriwini kumbe njhani mara entertainment kumbe vuhungasi byi pfariwile song and then la kaya ku le ku pfulapfuriweni ku like mi nga hlangana mi hungasa hambileswi va pfaku va mi byela swin'wana ku mi ta mbale timaski ta yi nga yi nwa biya na mask wena at some point boy ka hi hluvula hi ndlela leyi a mara hi tshikeni sweswi Shoma Jozi special international se swi komba ku loko i lava ku tirha na Shoma Jozi i rhanga i langutaka okay ni nga ni ya benefita yini ka Majozi maybe na mina ni nga tikuma ni bukwini a ntsungeni hi ndlela yeleyo na mina maybe kumbexana ni nga kurisa brand ya mina leswi va mi endlaku swona ta artist swa ku mi ta performa just for exposure i tivutisa ku okay kumbexana kumbe i ti byela ku na mina ni nga tshika ni kume exposure hi ndlela yeleyo. So why loko Shoma Jozi yi khome game so number 1 artist yin'wana ka Vatsonga yi navela ku tirha na Shoma Jozi and then number 2 loko hi vuya Shoma Jozi xi tirhisa lexi ti-moves ta xoho hinkwato ta hlangana EP ya Shoma Jozi sweswi yi dominate hi tinsimu ta Xitsonga xi fike tshama hansi xi languta ku okay i mani a nga na tinhlayo ka Vatsonga ni nga teka mani nga siya mani njhani chela mani kwini okay number 1 ku na loyi ku na nkulukumba loyi a nga se tshama a feature-riwa u humese 35 albums a nga se tshama a feature hi munhu na wun'we xi fika xi ku risimu na Dr Thomas Chauke wahla xi ku okay n'wana wa vumbirhi i mani Sandile Chabalala wahla xi ku wa vunharhu i mani xi ku okay Russian Army thajile ya vona hi lava wahla loko xi heta kusuka kwalani xi ku okay na tshama ni vona ku ni nga faka mani i phino ka fanele na 8 wa tinsimu cause ni tsundzuka that live video ya ka Instagram ni nga ka fana humesa 8 xiya swi twa ku hey ku na n'wana hala nga ku na Musiya DJ Mfundisi na Salani na vo xi va faka ka EP se swi komba ku EP ya Shoma Jozi ti-artist leti nga feature-riwa hinkwato obvious ti na tifani ta toho ti la ku twa ku vayimbeleri va hina va hi khomele yini. So hi yo mhaka yi endlaku ku loko Friday yi fika ku ta kha ku yiwa hala na hala kha ku laviwa EP ya Shoma Jozi hi ndlela yeleyo then na ku i swi vonini ku international a ku le ku tirhekeni. So why ni nga tsutsumeli ka va rixaka na ni va nyika swakudya leswi va swi lavaka and then EP yi huma hi ti 27 hi ndlela yeleyo. So hi yo mhaka loko Shoma Jozi xi khome game ya Vatsonga ka nkarhi wa sweswi mi nga pfumela kumbe maala mara ntiyiso wa mhaka ku Shoma Jozi xi khome game
njhava tsonga ka nkarhi wa sweswi almost everyone ile ku julukeni ka nkarhi wa sweswi hi vufikini mi nga lava ku tsutsuma mara xikini and then xin'wana xa koho ku na genge liya yin'wana ya ku hina a hi tlangi xigaza a hi tlangi traditional music ya Xitsonga hi tlanga hip hop and everything Sho Madjozi ku ya va genge liya ya va kha yi cina Sho Madjozi sweswi and it's like na class nyana hi koho ka Sho Madjozi hi ku ya hi perception ya genge leyi vulavulaka yo ya ku hina a hi tlangi tinghoma ta ku tlangiwa switandini bla 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 hi ndlela liya genge yo ka yi nga kulelangi switandini hi ku komisa ya va kha yi cina Sho Madjozi hi ndlela yeleyo na ti-artist letin'wana ti nga ta humesa ku ta va nga wa cina mara yi koho genge leyi nga hlambanya ku mina I will never play so and so and so and so swi komba ku hi boheka ku swi teka na mani boheka ku swi teka na Sho Madjozi hi ndlela yeleyo ti-cheese girl na ti-cheese boy and then xin'wana xa koho lexi na ku xi khumba it's like ku na vanhu lava ku humesa ti-album Dr Thomas Chauke yi tshembisa album it's like this year I think ya ta humana number 36 mara a hi se twa nchumu a hi se twa nchumu namuntlha hi ti 20 mani I think ti 22 or 23 ta November a hi se twa nchumu swa ku yela na album a ku le ku promotiwe ka nchumu Dr Joe Shirumani na yoho kumbexani yi ta humesa a hi se twa nchumu swi vula hi sweswi na marketing yi phuwa album before yi huma yi fanele rhanga i yi maketa and then hi swi tiva ku okay u ta yini hi ndlela yeleyo and then xin'wana xa koho album a Benny Mayengani i ri yi nga huma any time from Friday by the way ku huma ya Sho Madjozi ni hleketa nga kumbexani nga va ku lava ku va na sabotage a ni swi tiva a ni vulangi nchumu mara lexi ni nga sure hi xona i ku ti ya hlangana groundini loyi a nga ta hlula ehlurini loyi a nga ta hluriwa i ta va hluriwini sweswo swi ya determine yini na ti-sales mo hi nga ti khumbi ngopfu mo hi vulavula hi high rotation mhaka ya ti-sales mo hi nga yi khumbi ngopfu by the way loko ri ta tirha koho ka ti-online platforms streamani n'we mi nga subscribe ka ti-online platforms mi nga na data n'we mi nga na ti-Apple Music mi nga na vo Spotify mi nga na vo Deezer streamani online n'we mi nga ta kota ku xava ti-copy xavani ti-copy hi ndlela yeleyo yi va yi sukile so mehe ni ri mi nga rivali ku subscribe inkomu.